Hai Prolog, mentakas ni lapoi biang ka challenge te ngaya challenge nang ba ida phim takas ni namari pretty la rem te yepet ya kanika challenge jongi mentang ini bam uni usau nanta ka justru ngin sadi hado da ada belut ngin bam usau da bam usau ngin sa bam tu chips ngin sadi so ka jus nanta usau ru ka e habang ngin bam naman ngi habe bam na ka center ka samai tu ngin yot man penen kam nanta ka ketiru misha araban pendaya ka pliang te ka punishment ru kanika ba per baha wadangi ru ngimpat tip ondala ada bam satip te biru la da kwa ban tip sampai apa dukut mah pedangnya lah ada bambu ni usau yang sabam ni chips Lays jadi mede Haldiram juice oh Haldiram sorry ini mau kita mede sedang nak ini sedang nak ni 1 2 3 nak ngut si bet tak mau peluk ini lem nak kepeliang kelapan Tao lạ bam nggak nguit itu alah kalau pet kepeliang nguội không? Ập lắm sao khắp hết tất đang luôn kalau betul bisa ada misu
Saat mesti film keren lah. Hamba yang kesukaan lu. Như sự lắng á. Nó tôi đã biết cho không mình. Nggak kadang. Lang. Nang beangan dia. Sakit. Kalau setan biarnya. Belum selesai. Jangan kan? Ayo. Nggak pendat. Padahal nasi bilang jangan. Pak pendat dan ira. Pendat. Ela bilang jangan asisten. Nah, itu melak lah. Si bam jubuar. Kalau kumut em lại lati. Lati ke kumut ke ayu lah lati lut. Masuk keras kecil. Tapi yang nggak jopin. Masuk aku ini. Ani ngelak kadang ha. Tapi yang nggak Iya, jopin kan, di lurus. Tentang ngelada bang, ani ngelada paduhan deh. Sebab jubuan nomor baku ajab. Em đi ba la lật. Đi đây. Evi, ku aikin menjab, kamu tak sih balalot. Nah, Klem phải klem kuat kajing jab em dia bắt balik đầu ya. cao kalian lu lakur lah lihat lên. Dia baik try am yang ngaba em waju untuk bam lut. Dia ngaman sekan baku ajab tak utama. Jadi bisa dibicara lang mo yang Waju balan nomor ba ready back ya ka ai ka bala. Ong ba kam tam le ka punishment si ai kan pet. Ora long bị niu sao quật rung nó trên niu sao quật bị niu lăng đi. Ani mas bam shaw li tela al ngid ni dun bak hibla di tum sot kan pet. Te mata ngala kamen baha bangala yuk pendam ya ida pidu. Tahap ya.
Yam ini Punishment na yun niya ko atip na ito. surprise. Te ni sedang penino is like punishment ru. Kung ba de pretty de krasa na ng trera. Kampalak cucu ya katuru. Ha? Yes. Punishment na yun. Ito na sa ni nga la. Dan itu patiki nong pedru kim ibang syu kan penibet jatuh. Ya nak. Jalo. Oh, Lo ha le siya ay. ya bisa habang jaluru. Lah. Bye perlok. Ini bye na syoy pi. Oh, bye le pat bye dong ba. Punishment na yun ni taongon nga la kayo. Ale perlok. Ini ada punishment na ini nomor dalam. Hangat tengah sulit juga. Tidak mendapat mau kocok. Punishment na yun. Lesa. Ni wawat siir bat kan lese. Kanya mau push menjangki. Tahu tak? Kanya mau punishment na pi. Nabiya na dengan nes te aman budi pai mo. Na doon ni. Aduh ni ngarang batay lah. Ni sukok. Dah. So, lagi itu baru duduk pai. Dah siap. Sausin mah rasa pilih saja. Oh, tetap naik punishment ni pi malah iya lah job. Sausin mah. Ani parasin ni penhe mah. Mene sausin tak parasin nak penhe. Tak ikut sausin. Ani pasti ko baling kete nak ni. Ay su. Timan ada bahet tu pasti. Dan pelat. Dia pasti tahu kan. Dia sentuh lagi bahet aku. Tawad. Bukan. 1 2 3. Just stop them. Just stop them. Just stop. Raju air terus pasir. Abang kerasin lah extend. Ini rasanya apa? Kasihnya kalau parah. Tu kan bercerita. Biar ani bicara. Miau. Andre mah. Miau. Bicara. Last day buat tidak. Revenge up. Apa gitu? Revenge up. Alas. Biar. Saya manis kemarin dia challenge you banget ya. Baik yang pendau ini. Siapa cina kerja sudah. Oh ya. Nih, salah kayak ada plastik paling kuat. Pembelian saudara kita ngelak kai rabangnya. Salah kayak. Misalnya ada plastik paling kuat. Ay kenal menjar. Ya dah introduce biang cepo. Cara apa adalah yuk punishment semua. Jual Kau minum kau kan buru terlain menjeruk spon Pak Her lagi. Ni tan lại yang Inawan pe. Long kau melihat larap nama. Tuat. Enak. Dah, menyar cepo. Dasar kau udah begini benar. Tapi aku punishment dong begitu. Coba sekali lah jangan ke dia. Teh, aban penin entertainment Ngan revenge up, ngan revenge up. Waiting. Apa sa revenge?
แต่ละเบียงปลอกมันตักสนีนี่เป็นกด Dia นะ parlok ka punishment ru ka ba bahai ai biang pidang ngat ban job Dangan ngam tete ki ai ki try te dong nomo. Femi angel ila ai da kata te nglalai nyaru ngadite la shun like ka punishment na. Nda put kamera ma di ben pendam. ila tip te I parlok ila tip tak roi la ba mut buat manga pa deh ham tip Rani habang dangan menir ru dong ben ai surprise them dera ngakam tip e ta. ani pitip parlok ka thaja ka punishment hap kan thni halo ka taru bat sa khabar ni kamdai ka basuk ka ba bha ka punishment ru nang ta halo ka taru bat ka syar kheben na kendong Ta perlak takas ni ni pen kod na te sa comment like and subscribe. Thank you. Yo em parlok ba ka punishment ka dei ka ba bha hap kan thni kamdai ka ba kai kan mau su khipor badang red ba kan thni mental la kat no snem bam ju kan thni shu kom tu ndai kan san mentai wan ai da ka tu punishment ka ba ba ngam tip ra kita ki nong insadon ka por ba in rem insadon hi ma I ru ba ka por ba in sa rem in sapet ngan sa ai punishment manga kom no I te ngam mat ikan ka singkai ru ala pang nang ta ka met ru ka khawa ru kamdai ka pakai ban bat dia ka tu plastik tom lei mo parlok samat hi ni ru lei la rem su ini sampai em hamat hi kata te tang balong ngat persan baik bangan job nomor bangam kok punishment ngat di punishment em sa khoi ru bistet tem di ko ngi basuki bam sa kada em pi ngali ngadi iwe ni ki we ki bastet tam oh bastet ta yo so em parlok parlok bakala bastet ni bastet tam na basuki tam em apen pau te parlok tang balong meneka jingle competition patte kalong ba lek klem tis de la shulep wurwat bet kumno banjak iya so em parlok ila pensyai bakalanga bakalan ngumod ong bang suki ila pensyai benem parlok pararu basuki siap mengayo sengo mendai perlok lalo dai ni mendai lagi perlok keloy aben baru em ngom ablang ruim up le te namar boleh ba em competition ta bandong jing up haban ya lewut naman lagi banjok ngaku aban job te ni berikut nak ya kan ke video te lada pikwa ban I kambun te sa comments nang ta da sa ai idea lang mapisia parlok bangin le kumnoy ki bahadien ki ne ki challenge sa ai idea lang pi dapi internet ya kan ke video bang yak mengi so like share subscribe and comments thank you porlok bapilai Krishan dan mengi batu nang ya Krishan kanang ban nin nang yo mo kata ka idea ru ba ka e ka bapilai ya ai mapi barwa ko bless you bye